come on. Dari Opus Singgung Gisma, S31 Audio. Ya. Ha ha. Ha ha. Ya. Hey hey. Repot Vision. Selamat malam. Aku Yuwan dan Sri Kuningan Timur. Dandane keren abis, gayane kaya artis. Gurue gadis sing pake mobil sedan, kaya artis gedean. Beli kehitungan. Mama monggo yang punya lagu. Semangat. Semangat, semangat. Yuk semangat, semangat, yuk semangat. Dendam itu dari tadi siang. Badan keker, ada gede pisang. Pantes si Zekir jadi jagoan. Saban wong wadon beli kuat nyawang sampean. Memang si Zekir jadi jagoan. Dandane keren abis, gayane kaya artis. Gurue gadis sing manis, kaya selebritis. Mangga mama. Wajah ganteng lan gaul pisan. Dicuak. Ya mama. Barang keker, aduh gede pisan. Pantes si Zekir dah diculukan. Saban wong wadon beli kuat nyawang sampean. Memang si Zekir jadi jagoan. Ibu Hajar numpake mobil sedan, gaya artis gedean. Kupingnya tindik antingan, beli kehitungan. Bisa kembali. Mama, kumaha mama? Ayo mama. Tengarti capek aku juga mah. Capek banget. Beli kuat, nyawang sampean. Wajah ganteng lan gaul pisan. Badan keker, aduh gede pisan. Pantes si Zekir jadi
tindik antingan klik kehitungan. Dandane keren abis, gayane gaya artis, gurue gadis sing manis, gaya selebriti. Mama mau disambung lagi? Lagi, ayo lagi.